Ebi byashabwa Katsime General Assistant Returning Officer ahabwa Mbarara City North Elizoba ahari Mbarara City North Division mukoro gwo kwandika ubwo abantu kugenda misho. So nintero muranga ninga nimbahiga abantu bona abari mu group sezi ezeminyeto abagurisi n'abakikuru abarema ntemwije omugisa gukiriyo mwehandikise okwehandikisa oku nokwebibina byona obu harimu nk'ekya NRM, PFF, FDC, ANT, NUP, DP hamwe n'abatiine ebibina byona kandi yashoborera nk'oku batakuhandikira aha kyaro. Aba NRM, NUP, Sibanyi, FDC and some other parties, even the independent candidates nabo tugira nitubakira hazitwe turiha tutandikira ha LC1 ninga iba kweta village ninga kutandikira ha cyaro so nzuza kurga ha cyaro tukuzahamuruka tukoza ha division ni Happy Asman or chairman w'imyeto ahabwa Mbarara City North yayongera yashobora aha bintu bimwe ebiri kukwata ha kwehandikisa oku ekiriho Elizoba no kwehandikisa ninga sho kuba nominated wa Elizoba no basa kuba nominated nka independent no basa kuba nominated nka wa NRM no basa kuba nominated nko wa FDC oba NUP bibina byona nibahandikisa today then akaruni kaza kunika kurataho ekiruherizo no kuba nominated no kwanditsa kugira ngo yesimbe ubase kuba notererwa karuru aha posts mwenda ezihanga ryatireho. Hussein Mukasa owayahandikisa kwesimba hantebe yo bwa chairman wa bino burema hambir gwabo yacobora hakigenderwa cyo kwesimba hantebeji Niziraha kwesimba hantebe y'abantu babino burema mu bibiri yabo ikindetire kwesimba umwanya wo kureba ngo nakongera bagenzi banje batakwebasa bika mu offices nango ndio mugisa government etwere ituteketekeho k'abantu bayo tubonera abantu bitu. Katsime General Assistant Returning Officer habo Mbarara City North yashobora habimwe bizubu ebashangira mu kwandika abantu na mnonga bakirinju twine mu challenge anyway ayikabarema bakuru they complain so much konka we advise them at least babinde mwabanda bacyabasa ninga bakindo buryo barondo mu registers. We have the registers, we show them the people that are there bareba mubamanya they can pick maybe Oshinamani bareka kuretoria arwire niboria takitambura ninga takikura abarukwesimba habo entebe yabakirinju bashemirwa kuba bine myaka 60 no kweyongerayo kandi ahantebe y'imyeto bashemirwa kuba bine myaka 18 okoma hari ya 35 Gasha kwa Susan Alino Mukisa na Kamsimo Olivia abwa Tayari West.